Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam, intay iba sa ti Proverbio Kapitulo 15, versikulo 16. Nasaysaya tinapanglaw nga adda panagbuteng na iti apo, ngam tinabak nang nga adda parikot iti biyag na. Papagayam, intay denggan ti maisapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Manong, nabannog ako nga agmulmula iti sibuyas. Nagsakitan ti sikat ko. Oras siya mata. Sika lang ay Kwa, Manong, agbuya tayo kumamot iti sine. Ha? Agmula takid din tapno malpasan. Kwa, no di mo kayat, ipagaman ka ni tatang inton madamdama. Tamapanak to agbuya iti sine. Numalpas ti panagmula ta iti sibuyas. Sikan ati mangibaga. May mayat no sika, tadenggan na ka. Sige, ibagak to. Dahil dyan lang ka dito kahit mong aramidan. Ti agbuya iti sini. Kwa, gumatangak pa yan iti pantalon ko. Pisang nga minon dyan pantalon ko. Kahit uso mo't ita ti pisang a pantalon. Anya kamutan, Manong. Katawaan nakpay. Ha? Isardang kuntag mo lang, no kasta ka. Uy, agmula kakit din. Aggagat ka ka di. Saan ka madanagan? Ikang ka iti kwartam, nagpaili ka. Talaga, Manong? Ay na, agyaman ako na Thank you! Mangan kayo laeng, dan alpasa kung anangaan. Ne, nagbasit mo tantikin na nyo, tata? Talaga mat, abasitikan ka na. Ibusan yun deta si Daon. Mala, sige. Ay, lumakayo ni tatang. Di mo kunan ng oresi ka. Kahit kimusim ka mat na mangan. Natungmanan ti si Daan. Makauma. Ay na, kasla di ka di makal dito'y away. Maumuma akon. Kaya't ko kumamot aramanan dya ipatpatalastas da ijay TV a burger. Esther, sana naimas dagi jay. Kasla naimas lang ti pandangan da ijay TV. Ang umno ka na, sana naimas. Imposible mo't Mala, baya mo. Tayo to nagpailiak. Igataan ka man langan. Saanan, Manong? Syakto laangan ti gumatang no agpailiak. Ay, gayam. Impakada ka din ka ni tatang? Ni, nalipatak mo tin. Iran-rantam samot alipatan. Lagi pong mamin ati bagbagakan ka. Uwin, hinton madamdaman. Hinton nagbuya kami iti TV. Ibagak. Ang masino ti kadwam? Ni Jacqueline. Dua kayo lang. Wan Mala, ibagak hinton madamdama. Aginaw kanton. Wen. Tatang, mapan ka no agbuya iti sini ni Esther. Asinaw ti kadwa na. Ni kano Jacqueline. Kaano dangay amapan? Inton Domingo, tatang. Apay, asaan nga isu mismo ti agpakada? Mabuting sakin ka, tatang. Basta saan dang agpakarabi ijay. Tanaga daw ti krimen amapaspasamak ita. Delikado. Sa paminor di edad paimat ti ading mau. Esther! Anya aramidam diti kantina. Agmer-merienda Kayat mo? Jak kaya ti tinapay da dito eh. Kalkalpas mi ang nagmerienda iti boyfriend ko iti fast food. Yam amunak man iti boyfriend mo. No agpaili ta inton Domingo. Kwa. Sige mo't manang. Tapno makitak mo't ti boyfriend mo. O sige. Matuloy ta inton Domingo ha. Pinalubusan na ko ni tatang. Unay ka mutan. Grabe mat dayta. Old fashion ka talaga. Masapol pa lang ka di nga ipakadam ka ni tatang mo no adda papanam. Wen manang. Apay, sika, saan ka ngagpakpakada? Ay, adula amin.
Mapanak iti kayat ko apapanan. Saanan nga uso ita ti pakapakadaan niya? Inuog madaytan. Esther, Oh, apay, tatang. matuloy kayo kading agpaila ita. Kanimanang mo a Jacqueline. Wen tatang. Agbuya kami man iti sine. Oh, adoy ti kwartam. Agyaman tatang. Adan paggatang ko iti pantalon ko. Saan kayo nga agpakarabi ijay? Wen, di kay madanagan, tatang. An nadam deta kwartam. Ado ti agtatakaw. Wen ka di tatang. Kasla akla ubing abilbilinan nyo. Amok dagitan. Manang Jacqueline, kunak man numapantan agbuya iti sine. Madamdama, urayan nakbiit ha. Adala ka sa ritak. Ay, di na ko maibati dito eh. Wen, agsubliak matla dagos. Papanan nga ta ni Manang Jacqueline. Esther, dito'y kalaan ha. Papanam, Manang. Di taak likod nga agtugaw. Ay, asino di si Maruno akadwam? Boyfriend ko. Ha? Yam amumot kanyak Saan ang mabalin? Dito'y kan. Agtugaw kalaan dito ya. Agbuya kalaan. Sige, Manang. Manang Jacqueline, nagadumot tanday taginat-gatang ti boyfriend mo aparakan ka? Inggatangan nakpa iti cellphone ko Bak nang siguro day dyan niya. Siyempre mat Ngam, kas lalakay mat. Umay kakit din. Agawid tan. Sana tilay bagbagam. Agungat ni tatang mo no marabyan ka. Nasaya at mat, tanang tangdan kayon iti agmula iti sibuyas. Tasaan nyo akabailan nga agkabsat. Wen nana, nagsakit ngamin ti bukot kong agmalmalam nga agmulmula. Kasinsin mo gayam ni Jacqueline. Wen nana, agkapsat ti inana, kanitatang ko. Ay, saan mo atultuladan di kasinsin mo? Apay nana, idol kong tupay ni Manang Jacqueline. No bumalasangak, kaya't ko atuladan ti panagkawkawis na. Ha? Apay, di mo amaw? Ti anya, nana? Kat no nagduduma alalaki ti makarirelasyon na. Ha? Karelasyon na pa'y retired a pulis ijaili. Retired a police? Jay ka di barbasan? Nakitam? Wala na. Iso dyan nakita kakadwana iti nagbuya kami iti sini. Oh, makitam, di pod no di chismes. Iso pa'y tigim matang iti ado agamit na. Kunakun kat. Ay na, saan lang iso? Ado kanupay ti sabali a karelasyon na. Iti ngamin kalman. Imbati na, sakbay ang nagbuya kami iti sini. Tada ka no kasi narak na. Sabali manan dayjay. Siguro, iso dayjay di mawatan na iti kwarta. Kasta ka din, nana. Nasungbatan amin ang asaludsod dito'y panunot ko. Jacqueline, nagapuan manan. Ijay ili. Sabali manan dyan ang itulod kang ka. Gayem ko. Sabali manan alugan day jay. Agsasabali aluglugan ti mangitultulod kang ka. Kat, dakas ayan umaadaan na kiti ado agagayem. Hay, Jacqueline. Dakas no makikuykuyog ka iti agduduma alalaki. Anya? Di ka lang mabain. Sikan ti pagtutungtungan dagiti tattao dito'y lugar tayaw. Awan bibiyang ko kadakwada. Amom ka din no anyat ibagbagada. Anya? Awan sirbim anapintas. Taagduduma ti pakirel-relasyonam. Agumadang agsaw.
Anya tis istoryahan kin kada dya bakit? Awan, manong. Istoryahan na kadikin ka, ti maipapan ka ni Jacqueline? Uwan. Jak mamati ti dayta. Ang mga no pirpir dyan na lang ni Manang Jacqueline. Umapal na lang kan kuha na ata napintas ngamin. Di mo man ngamin, asit ganda dya bakit? Tatila istoryahan na. Ngam, manong. Pudno ti ibagbagana. Anya? Napanaknakak. Idinagpaili kami kanya Manang Jacqueline. Pudno a karelasyon na dya retired na polis? Wan. Kasano man hamuan? Wan Taiso ti kadwami ang nagbuya iti sine. Anya? Jakmat amo dagita a chismis. Italaan na amwak. Kan napanaknakakapod no, manong. Sa nabalin a simple lang tibiyag tayo. Basta awan ti pakaibabay nan tayo. Angkal, Nay, si Kamat Gaya, Michael. Nagmayat man, de talugan mau. umay ka nangkal. Ta itulod ka ijay papanam. Mapanak laeng di tabangkag. Isungarod nga umay kan. Kababain ti aglugan di tanapintas alugan mau. Sapay barbaron sa. Umay kan. Ta sikat ti buwan mano nga ilugan ko. Ay na, nagmayatan ti aglugan di baro alugan mau, Michael. Kaya't mo apabigsahan ti aircon, angkal. Mabalin aya. Mabalin. Oh, aday ta. Ay sos, una yan. Naglamiis baraw. Mabalin mo mat nga i-recline day tatugaw. Tapno makarelax ka. Ay na, saanan baraw? Tas naglaang mat ti papanak. Ay sus. Pitak ah. Pita nga agpaiso dito'y abanda. Angkal, agpatingga aklangan ditoy. Pag naemon, tadyak kayat amapitakan daytoy lugan kaw. Sige baraw. Kukwam ka din dito'y alugan. Wan, angkal. Talaga a progreso ti panagbiagyaw. Saan mat, angkal? Bumaba akon. Dito'y akon baraw. Wan, angkal. Agyamanak Intulod na kayo, may jalugan ako raw, tatang. Lugan day jay ni kasinsin mo a Michael. Aya. Manumat ngamin atawan ang nagtrabaho. Sa bali lang nga talaga ti di adal. Uray saan ka adi-adal no naanos ka. Agprogreson tumat ti biyag mo. Kasta ka di, tatang? Naragsak tayo matan iti kasto abiyag tayaw. Kitaan nyo man day tadaga tayaw. Nalawan daw ti matawid yaw kani ading mga Esther. Basta agan anos kayo laeng. Oh, papanam Esther. Mapanakla dita balay da Manang Jacqueline, tatang. Maboring ak namin dito balay. Saan kang agpakarabi wan? Nya kayo matan tatang. Kanayon nga ibagayo ti kasta. Maumuma akon. Nay, nasken nga agan anad ka. Tanay, amin akasadaram ditoy. Nakiasawa da adi na oras. Di kay madanagan tatang. Jak tuladen ida. Nasken nga agadal ka pay. Sakbay a makiasawa ka. Wen ka di tatang. Talagamot ajak pay kayat ti makiasawa. Danag yun aya. Manang. Ni, si Kamot Gayam, Esther. Umunag ka. Manang Jacqueline. Naan-ano day tarupam? Ay na, di mo ikan kano ti rupak. Agtugaw ka. Kasla na kay apa ka manang. Ada nga min black eye mo. Si Kaman laengan ti mangala iti kayat mo merienda di taref. Manang,
Ada ka di problema? Esther, di nagtultuladan, Wen. Manang Jacqueline? Tiyamom siguro. Naragsak ti biyag ko. Nga miserable ti biyag ko, ading ko. Anya? Kinapudno na. Imay nakinapat ti asawa ti boyfriend ko. Apay asaan ka alimmaban? Binaybayam, asaktan na kalatan? Idi pa'y laeng. Amo ko nakamaliday ti asinarak ko. Agatita, naibabainan ti pamilya mi. O Esther, anya tururayam dito'y igit ti kalsada. Urayak man ti pagluganak, nana. Tama panak agenrol. Ay na, nasaya at dahit na panunot ma. Barang mailapas ko ti kursok akin na maestra. Takayat ko, mangisuro akto dito'y lugar tayo. Ay na, nasaya at dahit tanay, agkurkurang dagiti mamaestra dito. Ayun kayam, nadamag mo ka din. Ti anya, nana. Ay na, nagiskandalo kanugayam di asawa di karelasyon ni Jacqueline akasinsin mo. Bye-bye yun, nana. Saan yun ngays istoryaan? Tadakil apa ka ibabainan dayta. Bye-bye tayo latan. Biyag na dayjay, nana. Saan namot siguro nga ulitan? Manong Doming, apay anagado ti tao iti balay daman ng Jacqueline? Inarestar dagiti pulis ni Manong Michael. Anya? Tinakaw nan sa kano ti kwarta ti kumpanya. Nagadungar dagiti ka aruba na pa nakiusyuso. Jakla kaya ti mapan. Nasakit ngamin tirik na kamakita ka maarestar ni Manong Michael. Wen tauray kaskasano. Kabagyan tapay laeng ni Manong Michael. Unay mutten dagita ka aruba. Man nakibiyang da. At danto manen ichismis da. Sapay la ko ma. Tagbalbaling ni Manong Michael. Adayo anasaysaya ti simple abiyag nga ada pa nagputang iti apo ngam ti aglaplapusanan ka adakas mat tinagtaudan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kamitin kay panagtaraway na inbag ng oras kada kayo ang